Zajednički imenitelj, mogu da kažem, Viktora Ivančića i Saše Ilića kao sagovornika, peščanika, građanske akcije i mnogih od vas koji sede u ovoj sali, jeste to što smo svih ovih godina i decenija se svesno ili nesvesno rukovodili Brehtovom stihom da svako priča o svojoj sramoti, ja ću o svojoj, odnosno da svako treba da čisti svoju kuću. Onda se između ostalog pojavio Oliver Frljić, koji ulazi iz kuće u kuću, kreće se od Slovenije do Srbije, provaljuje u kuće i pravo u ormane odakle ispadaju doslovno leševi ili pak sudbine ljudi koji su izgubili mnogo toga u ratovima 90-ih. U Sloveniji, naravno, tema su bili ljudi koji su bili izbrisani. O tome radio predstavu. Da vas podsjetim, 25.000 ljudi je tamo jednog časa izbrisano početkom 90. godina. Naravno, dosta znamo i o predstavi Aleksandar Zec, koja je napravljena u Hrvatskoj, potom predstava o zločinima u Lori, Splitskoj, i Viktor Ivančić nas je podsjetio da je tamo podignut spomenik, ali jedinici koja je dala te dželate, a ne žrtvama Lore. Na kraju nije zaboravio ni Bosnu i Hercegovinu, Oliver bio je i tamo i napravio jednu predstavu koja govori o bošnjačkom nacionalizmu. Ako smo mi, što bi rekao Srđa Popović, moram da ga citiram, neki kao dobri nacionalisti u smislu da mi svi brinemo o tome šta će biti u našoj zajednici, kako će se ona suočiti sa prošlošću, sa svojim kosturima, zanima nam je tvoja pozicija. Koja je to pozicija? Ja mislim da mogu govoriti o samo pripadnosti u smislu kulturnog nasljeđa i tu sam definitivno Jugosloven. Ovo kad ste spomenuli na početku, čišćenje tih kuća i dvorišta, to je ono što ja radim manje više u svakoj sredini, ne dakle samo na postjugoslovenskim prostorima, nego i u drugim zemljama, sad uglavnom radim u Evropi. Ja pokušam se baviti sa onim što zapravo na neki način je dio kolektivnog zaborava, što je potisnuto u kolektivnoj svijesti. Ja na slične probleme u smislu napada i pokušaja diskvalifikacije onoga što radim doživljavam i u jednoj Njemačkoj ili Austriji ili Poljskoj kad radim. I zapravo, to je pitanje, kad govorimo zapravo o kulturi i nekakvom društvenom angažmanu, ja mislim da je problem da zapravo i dosta ljudi koji su meni ideološki bliski imaju jedan tip građanske kulture kao normu i to je ono gdje nastaje nesporazum njihov s onim što ja radim. Jer oni zapravo žele vidjeti forme građanske kulture i tada to postaje na neki način relevantno, prepoznato i verificirano. To je ono što meni ne zanima, jer ja mislim da već u samoj formi jednog kulturnog proizvoda je upisan jedan oblik kulturne i hegemonije u širem značenju. I to je ono što sam pokušavao, dakle, ne samo govoriti o određenim temama koje su problematične, nego pokušati naći jedan novi tip jezika. Jezik je ono što pacificira određeni sadržaj. Mi možemo reći da trenutno u Beogradu ili u Zagrebu imaju neke predstave koje se bave nekim relevantnim društvenim temama, ali način na koji se one bave ne proizvodi nikakvu reakciju, nikakvu društvenu antagonizaciju. Svi se slažu da je to lijepo ili nije lijepo i tako dalje i tako bliže. Po meni je i ovo što sam radio u Rijeci, te nesretne 2 godine koje sam bio tamo, je bio pokušaj propitivanja koncepta nacionalnog kazališta. Što je danas uopće nacionalno kazalište? To je, dakle, jedan koncept nasljeđen s kraja 19. stoljeća koji nastao u okviru Austro-Ugarske monarhije. Ja sam htio ići radikalno drugačije, otvoriti taj prostor
kao prostor različitih manjina koje nemaju vidljivost u hrvatskom društvu u tom trenutku. I ono što me dalje još zanimalo je zapravo na koji način mogu koristiti cijeli teatar kao instituciju, kao jednu vrstu performativnog instrumenta u širem društvenom kontekstu. I to je ono što većina mojih kolega, pa i nekih vrlo bliskih, nije shvatila do dana današnje. Kao super je to sve što ste radili, ali trebalo je više nekih predstava da zadržimo ovu publiku. Ja sam htio rastirati tu publiku koju sam zatekao tamo. Prvi moj uspjeh je da su ti ljudi prestali dolaziti u taj prostor i gledati te predstave, a onda da sam uspio dovesti jednu drugu publiku koja mislim da ima nekakva drugačija iskustva, ideje što je kultura i tako dalje. Još jedna stvar koja je vrlo važna je zapravo da taj dominantni model kulture koji imamo u svim ovim društvima, postjugoslovenskima i šire, je taj model građanske kulture koji isključuje automatski ljude koji nemaju, recimo, financijske mogućnosti da konzumiraju tu vrstu kulture ili nemaju jednu vrstu kulturalne kompetencije da razumiju taj tip, recimo, kazališnog jezika, konkretno u mom slučaju. Moje pitanje je bilo zapravo s kim ja želim komunicirati. I Đinđića ovdje kad smo radili, kad su se glumci Atelja 212 ne bivali, jer to nije pozorište, neće neko povraćati na srpsku zastavu na scene. Evo, bio sam sa kolegicom Krcunović prije na kavi, pa smo baš razgovarali o tome, jer ona ima stigmu još uvijek od toga kako je mogla povraćati po srpskoj zastavi. Glumac glumi, a ne povraća po zastavi svoje države. I to je bio pokušaj da zapravo u okviru tog jednog kazališta koje je vrlo građansko uvedemo jedan drugačiji scenski jezik i da vidimo što će se onda dogoditi. Vidjeli smo što se dogodilo, Kokan Mladenović na kraju je izbačen otamo i vidimo koliko je relevantno, recimo, ono što danas to kazalište proizvodi i u Beogradu, a i šire. Viktore, za razliku od većine nas, ti si video dosta Oliverovih predstava. Teme koje on obrađiva u tim predstavama nisu, kako da kažem, novo, epohalno, nešto novo. Jeste i vi u Feralu pisali o Lori ili o ubistvu Aleksandre Zec. Moje pitanje glasi, šta je to u Oliverovim predstavama, po tvojom mišljenju, što je toliko izbezumilo hrvatsku javnost, da tako ipak agresivno upućuje pretnje i Oliveru i glumcima koji su učestvovali u nekim njegovim predstavama? Postoji tih nekoliko tabua ili nekih kultova pseudoreligijskih u hrvatskom društvu koji su vrlo, vrlo čvrsti. Vrlo se snažno na njima inzistira, to su, Domovinski rat, Hrvatska država, Hrvatska nacija i tako dalje. Ono što je, Oliver sa svojim predstavama radio je da je temeljito podrivao baš te kultove. A s druge strane, on ima taj talent, taj dar, bi rekao, da sa svojim teatarskim govorom proizvodi kritiku koja uzrokuje nelagod. Ne radi predstave koje su nekakva kritika postojećeg stanja sa ambicijom da se stanje kao popravi, nego on potpuno dovodi u pitanje pravila igre, dakle, on potpuno podriva sistem. I to je prepoznato u njegovim predstavima kao skaredno. Dakle, nekakva njegova temeljna poetika u smislu tih kultova jeste blasfemija, u stvari. I to radi malo ko i u novinama, i u kulturi, u području umjetnosti, proizvodi kritiku koja izaziva nelagod. To je jedna stvar. Druga stvar koja se po meni čini dosta važna u Oliverovom slučaju, da su se te javni napade na njega su se objektivno intenzivirali u trenutku kad on dolazi na čelo jedne nacionalne kuće. Kao on bi mogao biti i onako tretiran malo na drugačiji način, da se bavi alternativnim teatrom na nekim skrajnutim mjestima, na nekoj margini, pa bismo ga i prešutjeli ili ovako. Ali on je, da tako kažem, zauzeo jednu nacionalnu instituciju, a pritom ima tu gestu da on nije od tipova koji se, kao većina drugih, koji će se adaptirati u toj instituciji, koji će prilagoditi se nekim normama te institucije, nego je on odlučio da tu instituciju prilagodi svojim umjetničkim namjerama, da tako kažem.
I to je bilo potpuno nepodnošljivo. Dakle, on je taknuo u kult nacionalne kulture, tematski, čak i tematski. U ti predstav Hrvatsko glumište je zapravo predstava o hrvatskoj nacionalnoj kulturi, znate, mislim, nacionalna kultura u Hrvatskoj i drugdje, nacionalna kultura se uglavnom, jedina kreacija je tu likvidacija. Ona se tvori tako da se stvari eliminiraju, čiste, bacaju, cenzuriraju, da se knjige nepočudne spaljuju. Prvobitna konzumacija državnosti u Hrvatskoj je bila uništavanje 14% knjižnog fonda iz hrvatskih biblioteka. Dakle, neke procjene govore o uništavanju 2,8 miliona knjiga koje su proglašene nepočudnim zbog toga što su uglavnom štampane u Srbiji ili su na ćirilici ili su od srpskih izdavača ili su, ne znam, na ekavici. Dakle, trijebljenje. Jel? I onda se taj bastion nacionalne kulture tako čuva. Jel? A postoji ona predrasuda da je kao kultura je samo po sebi neka neutralna činjenica, ona se uglavnom zloupotrebljava. Mislim, na samom početku 90-ih, ja znam kad je krenuo snažni revizionistički zamah oko Jasenovca. Tad vam je akademik Nedeljko Mihanović, koji je u to vrijeme bio i predsjednik Sabora, njegova je teza bila otprilike nije taj Jasenovac bio tako strašan jer je tamo u to dobu izvođena opereta Mala Flora Mi. I to je bio zaista njegov vrlo ozbiljan argument, koji je pritom bio i laž. Ali mislim, nije sad bitno to što je laž, nego taj argument proizlazi iz te pogrešne pretpostavke, potpuno krive pretpostavke, da su kultura i nasilje nešto inkompatibilno. Da oni negiraju jedne druge. Prema tome imali smo u Jasenovcu, ne znam, višak kulture, što bi značilo da je tamo bio nekakav manjak nasilja. Stvari su upravo obratne. Jer šta, na primjer, da se zaista izvodila Mala Flora Mi, kao što nije, ali šta da jeste, po čemu bi to imalo dokazivati da je Jasenovac bio humaniji nego što je. Naprotiv, bio vjerovatno ta cinična nota bi bila dodatni element nasilja na logoru. To su stvari koje je Oliver tako temeljito pretresao u svojim predstavama da oni to nisu mogli poljeti. Na kraju su ga, mislim, i istirali iz zemlje. Oliver je samo dva. Ti si naš, pa možda da sačekaš malo. Oliver, samo dva kratka pitanja. Podsjetilo me to kad ste bili intendant u Riječkom pozorištu 2 godine, otprilike, koliko se sećam. Prvo, mi smo ovdje bili ljubomorni zbog toga što kod nas je nezamislivo da je pozorište tako veliko i da država iz svog budžeta finansira predstave koje ste tamo radili. To je u Srbiji praktično nepojemljivo. Ali podsjetilo me da u stvari na Vučića, mislila sam da ga ne pominjem, ali jedno vreme je takozvana međunarodna zajednica bila prilično oduševljena Ivanom Sanaderom. Tretirali su ga kao reformatora i vi ste nas podsjetili da u stvari on bio tada neko zlo doba intendant u Riječkom pozorištu kada je... U Splitskom, pardon, kada je zapravo etnički očišćen taj ansambl. Sam dobro razumela? Ivo Sanader nikad nije mislio ozbiljno biti intendant. Meni su rekli glumci da je on, kad je došao tamo, on je išao nakon toga u diplomaciju, ja mislim. Ali je etnički očistio Splitski HNK i to nešto malo Srba što je ostalo tamo su imali problema i nakon što je on otišao, imali su oni problema i prije njegovog dolaska tu. I meni je zapravo i ta činjenica bila zanimljiva kad smo radili predstavu Bakhe dole, jer sam htio na neki način otvoriti i progovoriti o svojim iskustvima u Splitu u prvoj polovici 90-ih. Izvinite, predstavlja je o Lori. Ona u jednom dijelu govori o logoru Lora. Međutim, o Lori se u Splitu to vrijeme znalo. Svi su manje više znali, osim Ferala i još možda nekih par medija koji su sporadično pisali. O tome nije bilo nikakvih zvaničnih informacija. I meni je bilo na neki način
važno konfrontirati taj grad ponovno s tim, dakle, ali u jednom drugom mediju, kažem, o tome već i vi ste rekli, sve stvari o kojima ja govorim su opće poznate. Ubojstvo Aleksandre Zec, zna se ko je to napravio, postoje materijalni dokazi, niko nikad na kraju nije procesuiran za to. Lora, cijelo to suđenje, prvo je bilo farsa, što je sudac Lozina izvodio u to vrijeme, koji je čestitao na početku suđenja hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ja mislim s time otvarao S druge strane, ovo o čemu je Viktor govorio malo prije, to ni na koji način nije bilo reflektirano u, recimo, nekim kazališnim produkcijama. Činjenica da je država utemeljena i na jednoj vrsti kulturocida. Dakle, spalili smo knjiga po svojoj prilici više nego nacisti 30. godina. Onda protjerali smo sve ljude koji su etnički bili problematični pod navodnike iz institucija. Pogledajte što se dogodilo Miri Furlan, koja je imala tu nesreću da nije htjela pristati uz jednu nacionalističku paradigmu u kulturi, ili ono što se događalo sa Radetom Šerbedžijom i cijeli niz drugi. Pero Kvrgić, trebate vidjeti intervjue i napade u Globusu iz tog vremena. Dakle, to su stvari koje su, ja bih rekao, konstituirajuće za to društvo. I meni je danas smiješno kad se mi pravimo da one se nisu dogodile ili kad neko pokušava mi propisati o čemu bi ja trebao govoriti u svom radu. Naravno da ako ikad više budem imao prilike raditi u Hrvatskoj, da ću se baviti istim stvarima, da ću se baviti zločinima iz 90-ih. Ja sam samo zagrebao malo. Tu postoji cijeli niz ljudi za koje ni ne znamo, koji su isto bili dio, zločin nad njima je bio dio državnog projekta i stvari, ono što smo rekli malo prije, treba nazvati njihovim pravim imenom. Dakle, Viktor je rekao jednu bitnu stvar za rad Olivera Frljića. Dakle, on je došao u nacionalnu instituciju i u toj nacionalnoj instituciji je počeo da radi stvari drugačije od onog dominantnog načina mišljenja rada, poimanja uopšte nacionalne kulture i institucije i njene funkcije u njoj. Sreten Ugričić je došao u Nacionalnu biblioteku 2001. godine, vodio je tu instituciju 10 godina, vodio proces modernizacije, rekonstrukcije i tako dalje. Mislim da je ta njegova krivica koja mu je prilepljena tokom tih 10 godina bila pre svega zbog toga što je on došao kao jedan naivni ideološki subjekt koji je poverovao da će reformističke elite političke u Srbiji zaista sprovesti reformu i koncept suočavanja sa prošlošću i svega ostalog, što je bilo dominantno na samom početku. I nakon atentata je nastavio dalje u tom pravcu i to je išlo dotle da su počele aktivne kampanje i rubrike koje su se otvarale u medijima i koje su pratile svaki njegov korak. Zanimljivo je da Sreten Ugričić počinje svoju karijeru u Nacionalnoj biblioteci, Narodnoj biblioteci Srbije, kao neko ko dolazi iz fonda, Soroševog fonda, to je prva stigma koju nosi. Druga stigma je da je ustaša, treća stigma je da je uništio srpsku kulturu, četvrta da je biblioteka preživjela holokaust, ali njega nije, i da je on na samom početku se uključio u dijalog o recentnoj prošlosti. On je bio u Vukovaru na konferenciji, napisao je taj tekst Kriv sam, tako počinje njegov javni angažman kao direktora institucije nacionalne. I uopšte njegovi istupi i njegovi ti kratki eseji, programski tekstovi koje čita za vreme nekih godišnjica, koji su vrlo važni. Oni su sada isparili, mi se više ne sećamo toga, ali ako se vratimo i pročitamo te kratke tekstove, vidimo kako on vidi modernizaciju kulture, transformaciju nacionalne institucije, kakva je biblioteka, kakav je njegov odnos prema zločinima prošlosti, shvatamo
gde se pojavio taj klinč i zbog čega je on na tako jedan brutalan način izbačen iz te institucije i izbačen na kraju krajeva iz ove kulture. Tu se vidi još nešto, a to je kakva je pozicija kulture u Srbiji i taj pomak od istorijskog nasilja i vojnog nasilja koje se prenelo u samu kulturu. I on je prosto vinovnik aktiviranja nasilja u kulturi koja počinje da se koristi kao dominantna politika. Ispod Vučića i njegove priče. Dakle, od memoranduma koji se bavio pitanjima kulture, ćirilice, srpske književnosti, duhovnih granica i srpskih duhovnih prostora, mi imamo jedan tragičan kontinuitet zapravo. Evo sada ću reći koje su to tačke koje su usledile nakon toga. Nakon 2000. godine svakako srpski duhovni prostor, koji su napisali Ekmečić i Dobrica Ćosić, programski tekst Bosanski rat Dobrice Ćosića i jedan od ključnih tekstova Duh samoporicanja Mila Lompara, pokušaj velike sinteze ovih matrica koje su postojale, da bi se došlo do ovog trenutka kada je na čelu Ministarstva kulture Vladar Vukosavljević čovek koji u životu objavio samo jedan tekst. Taj jedan tekst je zapravo predgovor za zbornik sa srpskog stanovišta. On je, radeći u tom Ministarstvu kulture, doveo do toga da se oblikuje još jedan programski tekst koji je sinteza ovih linija koje postoje u ovoj kulturnoj matrici, a to je strategija razvoja kulture. Dakle, vidi se sve ono što je bilo na samom početku. Dakle, i ćirilica, i odnos prema susedima, i odnos prema Kosovu, i odnos prema nacionalnim institucijama, i odnos prema kulturi, i odnos prema sili, i odnos prema granicama, i odnos prema Kosovu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi imamo taj vrlo jak kontinuitet koji je samo imao promenu maske tokom nekih perioda, a nakon 2012. godine imamo otvoreno programiranje i restauriranje tog koncepta. Postoje teze, pogotovo ih je lako prihvatiti u zemljama koje su tako devastirane ekonomski, govorimo o tome, i gde jako veliki broj ljudi živi ispod linije siromaštva. Srbija je tako reći zemlja trećeg sveta, ako koristimo tu staru terminologiju, da je sve to što su nacionalne histerije koje se vrlo lako sada, zahvaljujući medijima, proizvedu za nekoliko dana, dakle, da je sve to pre svega u funkciji pljačke. Po meni cijeli taj rat je zapravo jednom značajnom dijelu političkih elita bio samo sredstvo stjecanja vlastite koristi i to se može vidjeti, može se usporediti isto standardi života u Jugoslaviji danas, kolike su socijalne razlike, ali je fascinantno zapravo da politika koja je kreirala tu vrstu društvenog raslojavanja je ono što se bira i dan danas u Hrvatskoj, a i ovdje u Srbiji vrlo zanimljivo. Evo kad ste rekli malo prije, mene zanima kad će biti ponovno 5. oktobar u Srbiji. Hoće biti neka repriza toga, ima li u planu ili je sve okej? Mislim da na ovu temu Viktor može puno više. Ja sam u više navrata i čitao i slušao Ma da, mislim, pljačka se uvijek dogodi. Možda čak primjer Splita, ako hoćete, nije loš, koji je danas najdesniji ili već, naime, od početka 90-ih najdesniji ili jedan od najdesnijih gradova u Hrvatskoj gdje radikalna desnica stalno dobija izbore i tako dalje, a recimo nije lako objašnjivo zbog toga što je grad bez desne tradicije. Mislim, Split je bio partizanski grad, u Splitu su postojale za vrijeme rata 4 ustaša koje je zajebavao cijeli grad. Mislim, uopće nema tu vrstu tradicije. Međutim, šta se desilo i to postoji kao jedna moguća paralelna priča. Split je bio omiljena zadnja prekomanda za profesionalce u bivšoj JNA. I
Nastala su tako godinama čitava naselja gdje su penzionirani zastavnici išli u penzije, srodili se s gradom, živjeti. Na samom početku 90. godina obavlja se nimalo spontana, dakle jeste i spontana, ali i dobro organizirana otimačina tih stanova. Govori se o brojci od između 7 i 10 tisuća stanova koji su ukradeni, koji su oteti. Dakle, 30-40 hiljada ljudi koji su uzeli tuđe stanove. I između ostaloga jedno od objašnjenja može biti da se stvara radikalna nacionalistička retorika čija bi temeljna funkcija bila da prikrije oteto. Dakle, oteo sam ti to zato što je to hrvatska stvar. Dakle, to je jedno od objašnjenja koje se meni čini sasvim normalno u Splitu, zato što je ta koncentrat te pljačke bio puno veći u prosjeku nego u svim ostalim hrvatskim gradovima. Dakle, to može biti jedno od objašnjenja splitskog. A s druge strane, da li je neko uvjereni, ja inače ne mislim da su generalno nacionalizam na ovim prostorima, da je trijumf nacionalizma, recimo, da su osigurali baš uvjereni nacionalisti. Mislim, taj trijumf su osigurale one oportunističke horde koje su išle za njima. Mi smo imali, recimo, ako govorimo o kulturi, prethodnog ministra kulture, Zlatka Hasanbegovića, koji je bez sumnje bio uvjereni fašist. Zlatko Hasanbegović je ustaša. I on kaže za sebe, ja sam ustaša, mi ćemo više manje provoditi ustašku kulturu. On je u tom smislu ukinuo sve dotacije nezavisnim medijima, ukinuo je budžetska sredstva svim projektima u kulturi za koje on misle da se ne uklapaju u njegov koncept proustaške i profašističke kulture. I onda je poslije njega došla gospođa Obunja, koja ima potpuno drugu retoriku, ima građanski ispeglanu retoriku, da tako kažem, i radi potpuno istu stvar kao Hasanbegović. Ona je trajno skinula sa budžeta sve nezavisne medije, ukinula je novac svim nezavisnim kulturnim projektima koji bi bili iole kritični prema vlasti i mi imamo i šta je fašizam. Hrvatski fašizam je najgori u svojoj antifašističkoj pozi. Proizvodi se antifašistički ugođaj za konzumaciju fašizma. Na posljedku to vam je Vučić. To vam je Aleksandar Vučić koji proizvodi, stvara jedan pseudodemokratski provizorij, recimo, za prakticiranje totalitarnih praksi. To je ono što on radi, ali u biti ne treba sumnjati u njegove fašistoidne aspiracije. Vrlo je slična stvar u Hrvatskoj na tim različitim sektorima. Ajde, kasnije ćemo poslije. Ali ima jedan zgodan primjer, kad su nas, recimo, 96. su protiv kolege Marinka Čulića iz Ferala i protiv mene podigli tužbu zbog toga jer smo predsjednika Tuđmana uvrijedili uspoređujući ga sa Frankom. I mi smo se na sudu branili da zaista nije lijepo da se predsjednik Tuđman uspoređuje sa Frankom, ali da smo mi njegove citate uzeli gdje on hvali Franka. I uputili smo tužilaštvo da ono ne koristi nas kao posrednike da se obračuna sa Tuđmanom. Međutim, jest činjenica da Tuđman jeste htio da se poziva na Franka u vezi ideje svehrvatskog groba i tako dalje, a da se istovremeno ne želi da ga se smatra frankistom. To je, mislim, stalna matrica koja se vrti na ovim prostorima. Kad se pomene tu retoriku koja se pominje ovde, niko ne govori u tim kategorijama tako otvoreno ustaške parole ili ne nosi kukasti krst i tako. Jedno od objašnjenja može biti da smo i poraženi do nogu, da smo anatemisani svih tih godina s razlogom. U toj defanzivnoj poziciji nije baš uputno koristiti tako tešku terminologiju i zbog toga, verovatno ste i vidjeli da odjednom ne znamo ko su oni oficiri koji su polagali cveće na grob Draže Mihajlovića. 4 autobusa oficira, delije sve jedno do drugog, polažu cveće, vojska to demantuje
A onda kažu ljudi, naravno, ako to nije tačno, ako je neko ukrao uniforme, da mi ganjimo toga ko je ukrao uniforme, međutim, ništa se ne dešava, jel? Tako da u tom smislu postoji suočavanje sa prošlošću u Srbiji, ali i suočavanje sa komunističkom prošlošću. Pa mislim da je to suočavanje sa komunističkom prošlošću zapravo zajednički imenitelj svih bivših republika. Rekao bih da je srpski slučaj zanimljiv iz razloga koje si navela, dakle, postoji ta vrsta defanzive nakon silnih poraza i usvojena nova strategija ponašanja i sprovođenja kulturne politike. Dakle, doživjeli smo poraze, pokušam sad da artikulišem to, doživjeli smo poraze, ali sada u miru treba uraditi nešto sa tim tuđim pobedama. Te tuđe pobede trebalo bi razgraditi i anulirati preko pametne kulturne politike. I to je ono što se trenutno radi u Srbiji. Dakle, ne odustajemo ni od jedne tačke koje su zagovarali Vučić, Šešelj, Toma Nikolić i svi ostali, kada je u pitanju Velika Srbija. Ne odustajemo od koncepta velikosrpstva, ne odustajemo od svih tih stvari, samo smo ih prepakovali i sada idemo dalje sa tom kulturnom politikom koja bi trebalo da nam obezbedi drugu vrstu pobede u odnosu sa susedima. Ono što je indikativno, to je možda formulacija zaleđenog sukoba ili permanentnog sukoba koji se ovde favorizuje kao model komunikacije kako u politici, tako i u kulturnoj politici. Dakle, nasilje je pojačano u kulturi i ono se može vidjeti na svim nivoima. Ta kulturna politika crpi svoje ideje iz istorijskih tekstova i iz srpske književnosti, kako navode neki ideolozi, koje su kao formirale tu istorijsku svest i tradiciju i mitsku svest. I oformljen je kanon te srpske književnosti i taj kanon se brani u institucijama. Dakle, sve ovo o čemu pričam, to su institucionalne stvari, s jedne strane u institucijama kulture, s druge strane u obrazovnim institucijama. Zanimljivo je da imamo, dakle, s jedne strane tu Vučićevu igru, ili kako je Viktor to dobro definisao, antifašistički ugođaj za konzumaciju fašizma, a s druge strane imamo otvoreno diskriminatorno fašističke stvari koje su u samom programu kulturne politike koje se vode kod nas. Mi smo ovde uglavnom upoznati koliko je to naravno moguće s obzirom na kvalitet medija, ne samo na njenu slobodu, o Viktoru Orbanu, odnosno o tome šta se dešava u Mađarskoj. I možda verovatno ste videli da je posle 35 godina fondacija Đorđa Soroša odlučila da mora da napusti Mađarsku, jer su u pripremi zakoni koji se zovu Stop Soros, tako to kolokvijalno, ali i doslovno, pošto je on bio stalna meta u predizbornim kampanjama Viktora Orbana. A pre 2-3 meseca u zemlji koju ste vi dosta radili i imali dosta neprijatnosti, Olibere, u Poljskoj donet je zakon koji je potpisao i poljski predsednik Duda, po kome vi zaista možete lako da odete u zatvor ako odete u tu Poljsku, a to je dakle da svako ko javno poljski narod ili poljsku državu dovodi u vezu sa genocidom nad Jevrejima, može da završi u zatvoru do 3 godine. Ja moram reći, nakon premijere predstave Kletva u Varšavi, mi smo imali napade sa svih strana, sve je inicirano od strane nacionalne televizije koja je nezakonito snimljen insert iz predstave pustila u opticaj i nakon toga je krenula cijela ta histerija. Glumica Julija Višinska koja igra u mojoj predstavi, koja je imala već snimljenu seriju za nacionalnu televiziju, dobila obavijest da ta serija se neće
prikazivati kraj priče. Dakle, tu priča nije naravno stala i ja sam iste te godine bio kurator Malta festivala u Poznanu i to je festival gdje se daje program naprijed, aplicira se za nekakva sredstva i moje ime je bilo tamo već 2015. ja mislim, ili 16. ne znam. Ta sredstva su odobrena, međutim, nakon svega što se dogodilo u ovom teatru, Piotr Glinski, ministar poljske kulture i ne znam još nešto, vrlo je zanimljivo, nasljeđa uz kulturu, tako se ministarstvo zove, je rekao da neće isplatiti ta sredstva. Dakle, on je prekršio ugovorne obveze bez ikakvih problema i tu priča isto dalje nestaje. Mi smo bili jedan od rijetkih festivala u Poljskoj koji se usudio pozvati predstavu na gostovanje, je bio festival iz Vroclava Dijalog. Oni su rekli da će prodavati karte po jako visokoj cijeni kako ne bi ništa uzeli od novca koje im je dodijelilo Ministarstvo kulture. Dakle, pokušali su se zaštiti na taj način i karte su stvarno koštale kao za nekakav rock koncert. Iako je predstava rasprodana odmah i nisu dirana sredstva koja su dobili od ministarstva, Glinski im je uskratio financijska sredstva za tu godinu. A ovo na što ste se referirali ranije, dakle ta predstava koju sam u Krakovu radio 2013. o poljskom antisemitizmu, meni je bilo jako zanimljivo, tadašnji direktor tog teatra, Jan Klata, koji se sad u Njemačkoj predstavlja kao veliki disident i tako dalje, on je cenzurirao tu predstavu. Ja se sjećam jedne probe gdje on se pojavio, mi smo pokazali 20 minuta materijala i bila je u prvom sceni su se glumci predstavljali i rekli su da od tog trenutka dalje nisu više Poljaci nego Židovi. On je vidio tih 20 minuta nemontiranog materijala i zabranio je predstavu. Isto ono što mi je bilo fascinantno u centru Krakova, dakle gdje je židovska zajednica istrijebljena i ono što je preživjelo Drugi svjetski rat je 68. Počišćeno. U centru grada je bio grafit Židove u plinske komore. Dakle, ljudi gotovo pa ne postoje u toj zemlji. I sad ovaj zakon je vrlo zanimljiv. Ja sam dobio poziv od istog teatra u kojem sam radio kletvu da radim upravo predstavu koja bi se bavila tim zakonom i sad moram napraviti odluku po pitanju toga jer vrlo izvjesno na kraju ja već imam, mislim, 2 istrage koje idu u Poljskoj protiv mene i mojih predstava. Ovo bi bila 3. i kad bi sve to se skupilo na kraju bilo bi nekih 9 godina zatvora, tako da ću vidjeti Viktore, u posljednjih nekoliko mjeseci do nas je ovdje doprlo nekoliko vesti za koje nikad ne znate, ako ne znate situaciju, da li su to neke manje skupine ljudi, koliko je to ozbiljno, a to je inicijativa te grupe građana da se menja izborni zakon. Glavna tačka je naravno da se predstavnicima manjine uskrati pravo da glasaju o poverenje vladi i o državnom budžetu. Zatim to je inicijativa da Hrvatska ne ratifikuje Istanbulsku konvenciju i unazad kad se vratimo, to je ova deklaracija o zajedničkom jeziku. Suština je u tome da se najprije smanji broj predstavnika nacionalnih manjina u Saboru, a zatim da im se onemogući, da mogu glasati o svemu, ali da im se onemogući da glasaju o povjerenju vladi i državnom budžetu. Dakle, 2 najvažnije stvari koje Sabor. To je podmetnuto kao klasična diskriminacijska članak koji bi trebao onda da uđe u Ustav, izborni zakon i gdje već. Ja uopće nisam siguran da oni neće skupiti potpise i da se referendum neće. Za sad, time bi se naravno na neki način formirali saborski zastupnici prvog i drugog reda, dakle jedan, ali interesantno je to da ima kritike toga u, ne znam, čak i u medijskom mainstreamu i tako sve, ali nema neke unisone, niti ima inicijativa koje bi pokrenuli stvar na način da se to tako nešto proglasi protuzakonitim. I to je dio tih aktivnosti koji traju zadnjih par godina, koje se obično onako terminološki svrstavaju u neku konzervativnu revoluciju ili kontrarevoluciju
koja to je u Srbiji, koja je stalno dirigirana zaista većim dijelom od katoličke crkve u Hrvatskoj. Međutim, čak i kada prividno jeste u konfliktu s vlašću, kao što je slučaj sa ovom drugom, dakle oko Istanbulske konvencije, zapravo dugoročno rade na istom cilju. A što se tiče ove prave histerije, koju bi ja rekao, koja je nastala nakon deklaracije o zajedničkom jeziku, to je bila od početka 90-ih traje agresivna bitka za ekskluzivizam cijele nacionalne kulture, a posebno za ekskluzivizam hrvatskog jezika kao esencije, kao bit te kulture. Rodonačelnik toga u nekom smislu je bio opet Tuđman sa svojom knjigom Bespuća povijesne zbiljnosti, koja je štampana prije nego što je on došao na vlast, dakle 90. godine, a koja vrvi tim izrazima sveudilna zlosilja, zločimbene činidbe i tako. To je 900 strana takvog jezika, gdje je najprije taj jezik potpuno očišćen od tuđica, od srbizama i sličnih izama, a onda to što je ostalo je nasiljem kreirano toliko da bude što autentičnije hrvatsko. Ispada bizarno, ali tako. Međutim, je onda još interesantnije kada se to stavi u kontekst sadržaja te knjige. Sadržaj knjige Bespuća povijesne zbiljnosti je nedvosmisleno zločinački, jer osnovna teza te knjige je da genocid ili etničko čišćenje ne moraju biti tako loše. Tuđman na mnogo stranica razvija tezu da etničko čišćenje je neugodna stvar, ali ima tu prednost da prevenira neka buduća sveudilna zlosilja. I to je osnovna teza te knjige. I zapravo, kad to smiksate s jezikom te knjige, onda je Tuđman zapravo, prije nego je došao na vlast, preko jezika, dakle preko kulturnog jednog fakta, poručio kakav je to projekt kojemu se teži i kakav zločin moramo počiniti da bi taj ideal mi na kraju dosegli. Kažem, to je počelo sa spaljivanjem knjiga, odnosno sa izbacivanjem tuđica iz nekoć zajedničkog jezika. Vi imate svako uništenje knjige drugog je izraz rasističke mržnje, tako, i nekog prikrivenog samoprezira do duše, ali izraz rasističke mržnje. Sad, kako ćete vi uspostaviti mržnju prema jeziku drugog, ako je taj jezik isti ko vaš? Malo nezgodno. I onda, to bi bio onda otvoreni izraz samoprezira. Treba biti kreativan. Da. I treba onda taj jezik ne biti zajednički, da bi ta mržnja onda bila lišena inhibicija, recimo. To je bio smisao te histerije. Jer svi potpisnici deklaracije o zajedničkom jeziku u Hrvatskoj su faktički napadnuti kao državni neprijatelji. To je bila njihova etiketa. Dakle, jezik je tu potpuno, da kažem, etatiziran. Ali da nam kažete nekoliko reči o ovoj predstavi koju ste poslednji uradili u januaru, mislim negde početkom 2018. godine. To je ustaška svadba, u stvari, neka, tako, jel da? I zašto ste izabrali te likove? Jedan od tih likova obskurnih, mi ga ne znamo, taj čija je glavna svadba, njega ne znamo baš. Ne znate, da. Pa Velimir Bujanac je jedna osoba koja je prisutna na toj ustaško-medijskoj sceni od skoro samog početka 90-ih. Zanimljivo da ste postavili to pitanje jer sam danas dobio nekakve nezvanične informacije. To je predstava koja je rađena u jednom gradskom kazalištu u Zagrebu. Po svojoj prilici, grad Zagreb pod pritiscima Zlatka Hasanbegovića neće isplatiti sredstva koja je trebao isplatiti za realizaciju te predstave. Na samom početku riječ je o Pirandelovom tekstu, 6 likova traži autora i ono što sam ja napravio je zapravo da ta predstava koju oni uvježbavaju je zapravo svadba Velimira Bujanca na kojoj su se pojavili manje više sva najveća imena našeg javnog života
života. Dakle, Zlatka Hasanbegovića, njihovo poznanstvo datira odavno, dakle, vidjeli smo onu sliku sa Splitske rive gdje su se Hasanbegović, Bujanec, Zoran Krivić i još neki opskurni likovi slikali sa ustaškim kapama i bila je cijela ta afera oko toga gdje je na kraju pojeo Vuk Magare. Onda na toj istoj svadbi se pojavio ličko-senjski biskup Mile Bogović, Zlatko Mamić, dakle, neizostavan, i Željka Markić, dakle, naslovno lice Udruge U ime obitelji. Ja sam mislio da u tom trenutku, u tom kontekstu i u satiričkom kazalištu kojem sam radio, stvar treba postaviti upravo tako, imenovati jednu vrstu društvene hipokrizije. Mi se svi pravimo kao da ti ljudi nisu bili na svadbi čovjeka koji ispisuje u Hrvatskoj svaki tjedan medijske potjernice. Dakle, kad vas Velimir Bujanec obradi u emisiji, onda možete sutradan na ulici već očekivati vrlo konkretne reakcije nacionalno napaljenog puka. Ja mislim da zapravo sa tom predstavom je negdje moja karijera u Zagrebu stvarno završena. Mislim da je okej da na neko vrijeme ili me stalno nema više tamo, jer u ovoj nekoj konstelaciji ljudi koji, evo, ja sam baš u intervju za Danas prije, ne znam, kad je izašao 2 dana, govorio o kolegi Mikiju Manojloviću, koji je, spominjem opet Vučića, meni je žao, ali nekako sloni u sobi, moramo ga imenovati. On je bio, dakle, na toj svečanoj večeri koju je Kolinda organizirala za Aleksandra Vučića. Po meni je to, ja bih rekao, i ljudski, ali i umjetnički poraz biti tako blizu vladarskih skuta, onda radite ovdje Romea i Juliju. Dakle, to je zapravo reprodukcija te jedne šizofrenije koja je djelomično odlika i Vučićeve politike. I još bih se samo htio nadovezati na ovo što je ranije bilo govoreno. Saša je govorio o tome, ta jedna politika, ti si, Saša, nazvao tihog zaleđenog sukoba. To je zapravo, kultura je bojno polje na koje se taj u velikim dijelom zaleđeni sukob vodi. Evo, ako pogledamo, dakle, mi smo 99. ne početkom, dakle, kad je HDZ konačno izgubio u Hrvatskoj, imali film koji je napravio Jakov Sedlar, dakle, to je, neki su govorili da je to propagandni spot za HDZ četverored, gdje on na neki način pokušao amnestirati NDH kroz jednu vrstu političke beatifikacije ljudi koji su završili na Blajburgu. Pitanje je zašto su tamo, koja je politika dovela do toga. Mislim da stvari treba raščlanjivati na taj način. Ovdje se dogodila serija Ravna Gora, koja je isto radila na rehabilitaciji četničkog pokreta, i nakon toga su se dogodile sve ove presude koje su amnestirale pojedine domaće izdajnike. Tako da očekujem da će ta moda, mislim, mi se bavimo sad Blažnim Alojzijem Stepincem, ali mislim da bi se mogla proširiti ova moda iz Srbije, da bi moglo biti još više političkog amnestiranja i u Hrvatskoj. Evo, malo prije Oliver je rekao da misli da su mu vrata u Hrvatskoj zatvorena posle ove predstave, ove ustaške svadbe tamo, ali je dosta toga uspeo da uradi u ovih godina u Hrvatskoj. Zašto misliš ti da je ovde situacija takva da je to prosto nezamislivo? Ono što sam rekla na samom početku, nezamislivo da jedan grad kaže Oliveru Frljiću, evo izvoli novac, evo izvoli resurse države, tako da kažem da napraviš jednu predstavu. Ovde je proces marginalizacije i ućutkivanja, ćutanja pre svega, najvažniji mehanizam borbe protiv alternative. Dakle, neko može da uradi predstavu ne znam kako, može da napiše roman ne znam kakav, može da napravi performans ili bilo šta drugo. On jednostavno mora biti prećutan
i u takvoj atmosferi raditi subverzivne stvari, biti izvan sistema, to je kao kad radite u gluvoj sobi. Pravite nešto, pišete, nema odgovora, nema odjeka. Niko nikog neće politi kofom govana kao Antu Tomića u Splitu. On je napisao nešto i njemu se to događa. Dakle, reakcija je očigledna i brza. Ovde je to perfidnije, na neki način i opasnije, ali to se neguje i dan danas. Svi smo mi šokirani, pogotovo posle poslednjih izbora, kako odjednom imate utisak da je masovna predaja nastala. Ovaj će dugo, ovaj neće otići, drugo pamti, ima mozak mu radi na taj način, proziva lične ljude, ima mentalne osobine koje su nezgodne i jednostavno osveta stiže istog časa. Evo, veoma često na Peščaniku upravo Saša Ilić nam pomaže da ne propustimo neke ljude koji rade u malim bibliotekama po unutrašnjosti Srbije, koji nestaju za sada ne fizički preko noći, prosto su istog časa uklonjeni, ne zato što nekome smeta bibliotekarka u Vršcu, nego to je pokazna vežba da će svako ko ne obožava jednog vođu, jedan narod i jednu državu, da se vrati na to sintagmu iz 30. godina, da će biti kažnjen. Da li može da se govore tako rasprostranjenom strahu u Hrvatskoj, Viktore? Može. Može. Pa mislim, on je, kako bih rekao, on je vezivno tkivo toga društva. Taj novinarski, recimo, mainstream ili taj centralni medijski pogon je zapravo, mislim, disciplinira se već skoro 30 godina i on je sad zaista klimoglavo poslušan. Domoljublje je, recimo, u tom središnjem medijskom pogonu upisano kao profesionalna novinarska obaveza. Uz onih 5W što morate imati u novinskoj vijesti, morate imati i domoljubnu intonaciju. I to je, tako stvari, mislim, funkcioniraju. Protiv toga se treba boriti. Mi se borimo svi na različite načine sa raznih marginalnih pozicija, ali jeste. To je već uhvatilo maha. Bio sam u nekoliko navrata sa ravnateljima kazališta koji su isto rekli, mi bi radili s tobom, ali to da te imamo ovdje je već podrška onome što si radio prije i tako dalje. Po meni je isto bilo veliko pitanje ono što napraviti u toj situaciji, ovo sa koje pozicije djelovati u toj nekoj kulturi straha, da li raditi na nekoj vrsti automarginalizacije koja će mi pomoći da zadržim neki minimum dosljednosti ili ići u institucije i koristiti te institucije, upravo ovo što si rekao, dakle, prva predstava koju sam radio u Ateljeu 212, ovdje bila Otac na službenom putu, svi su to voljeli, to je najnagrađivanija predstava u istoriji tog teatra. Ona je omogućila da onda se napravi Zoran Đinđić koji je proizveo po meni značajan šum u kanalu. I ja zapravo cijelo vrijeme igram tu jednu vrstu igre sa tim institucijama, pokušam ih uvjeriti da zapravo sam ja jedan od njih, da dijelimo isti sistem vrijednosti i tako dalje. U onom trenutku kad ulazim, to se dogodilo i sa Rijekom na određen način, u onom trenutku kad jesam već u instituciji, onda zapravo radim ono što mislim da treba raditi. Jer mislim da je pitanje jedne vrste kulturnog rata koju trebamo voditi, ideološkog i kulturnog, ali te dvije stvari se ne isključuju. Zašto bih ja prepustio institucije koje i sam financiram kroz poreze koje plaćam Hasanbegoviću i sličnima? Vi ste veoma jasno stavili do znanja da ste spremni da radite predstavu o Aleksandru Vučiću, ali da iz Beograda nema ni pisma ni razglednice, da nema nikakvog odjeka. Da. A zašto biste radili predstavu o njemu? Pa radio bi zato što bih... Imaju dva razloga. Zato što mislim da kroz Aleksandra Vučića se može govoriti o jednoj vrsti
amnestiranja srpskog društva od kolektivne odgovornosti. Molim sve da sad napravimo finu distinkciju između kolektivne odgovornosti i kolektivne krivnje. To su dva bitno različita koncepta i Hannah Arendt govori o tome. Dakle, upravo ono što Vučić radi danas, radi i značajan dio srpskog društva koji itekako ima odgovornost za ono što se događalo u 90-ima, ako ništa drugo zato što je pasivno promatrao što se događa i držao Miloševića tamo gdje ga je držao. To je dakle ono što mi je jako zanimljivo u tom kontekstu. Ja sam rekao, mogu ponoviti ovdje, ali to je uzaludan ljubavni trud. Spreman sam te novce, evo nek uprava bilo koje kazališta u Beogradu kaže za bilo kakve humanitarne svrhe moj honorar, dakle dajem i obećajem, mada sad u tom nekom hipotetskom projektu, da će i moj suradnik sve svoje honorare dati, evo, javno izrečeno, pa ako se neko usuđuje, vidjet ćemo.